بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله سبحانه وتعالى فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. Mahuli mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, aruman ini gumanap na isab kami sarta humatud na isab kami hiyatud na mu'maun pahadarat sing kami in kallam si mahasud si mahatinggi demikian hiyatud na mu'maun pahadarat sing kamu in hadis sin junjungan taniw alaih salatu wassalam ha pangadjian taniw bunga sin pag-iman sarta masimasikit taniw pangadjian bunga sin pag-iman hindu sing murid hindu sing guru pamurid niya ano na in pangandul sin kita manusia pamahasud si mahatinggi. Hari namo payadto hikalanjal iyon pangadyan nadto magaya kami manalam salam pamanga kakasi sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan pamanga anak apo namo hatiranan amin sa barang abutan sin pagpamahalayak ini sin pangadjian ini manalam salam kami kaniw halapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala nagpalman intuhan taniw Rabbul Alamin inpalman niya pagpahati kato taniw ada kala in pagpahati kato taniw laway dahing haraakan niya ada kala laway dahing nga pagpakuyag niya kato taniw induayad to mga tuan tuway na to taniw tayo maun saga bapabila na to di tayo maun indeng Allah Ta'ala marikato taniw piyanabay pagpakuyag niya kato piyanabay harakan niya kato tanto mga tuan dagpakan manusia hindi niya kabayaan dahil di adunya ini
sambil paadlaw akhirat. Kaya sabiad to, yarin palman sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga bariman. Paaminu billahi wa rusulih. Na pamarat saya kamu palman sin Tuhan. Mga kamu bariman, pahugutan niyo, injantung niyo, tumaalok pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pahugutan niyo, inlapal-lapalan niyo, maglapal, magsuara, pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian pahibalan niyo, pito ang gawta baran niyo, pakakkalun hibal, kanunungan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Paaminu billahi wa rusulih. Pagparat saya kami, patuhan tunggal, iban, pagkahagarin niyo, puasin pagtaat niyo patuhan niyo, pamarat saya niyo patuhan niyo, awon naraak maun kaniyo. In nagdaak Allah subhanahu wa ta'ala, harap maun kaniyo, amunaing kahinapusan nabi. Damik kaya ni mapuas din kaniyo. Wa in tu'minu, na bang kamumatan nagparat saya patuhan, wala niyo napiarat saya ang kabayaan niyo, sabab kal na di dahi karayawad to, hiyambuok niyo na sadya, piunod niyo na sadya, pagkatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala, diukup niyo pag-iman niyo, piakusog niyo pangnunggalin niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, watattakun, iwan, nagmabuha kami, pamahasot si mahating niyo, tiyampanan ni natay niyo, sing kamumulahan, wala di magpagpadyantong ni yung kamumulahan sa wabtiyatampanan ni. Wala di magpagpapito ang gawta baran ni yung kapirignuhan sa wabtiyatampanan. Wala dali magtikin suwaran niyo pamangi sa wabtiyatampanan. Dahil nga Allah Ta'ala. Ada pun bangin tampan yan at tawain taming yan. Dahil dakato tani, sali dahin aunibanway, dagpakan day manusia. Siin kamumulahan. Kaya sa wabiyad to mga tuwan, mga nakapo, akarun na tumbay tayo. Sabab magkakunahan kita ni wamasa na to ini. Dahil hatuhan direct marikato. Ada po nindeng kato tani ring hatao patao. Arad ingkatanyad to kaya sulayan na. Sa bukun ti maudim marayaw, gaman ti maudim mangi. Dahil nga sabab yan, mga kakasihin Allah subhanahu wa ta'ala, harap na to na pakabayaan sin Tuhan.
Taikuran na to na yung kabayaan na to. Pagkakya na naman nakita na kaya sakupan na. Hindi matuha umat na kaunaywan simbihaon. Insabarang simulang. Wala nila iyagad. In kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Iyagad nila. Siyang dul nila na. Biugso nila na pakabayaan nila. Di na sila mabaya mangandul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di na sila mabaya hibugso yung katan pakaradyaan nila manahot maaslag. Matao di ba matiyo? Di nila na ipangandul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in tu'minu wa tattaku. Na bang niyo perayaw. In pamarat saya niyo patuhan. Salta perayaw ni Raisab. In pagmamuha niyo patuhan tiyamingan niyo. In kataan mapatut tatanungan. Palakum palman cimaha cimaha tinggi aun kaniu dain bukun den hatta upatau di makara ucinta umang dihil patau sabab way kawasania way raraus niya na may tak siya nakapangdihin dahil nga kakawasahan sin Allah Ta'ala dihil kaniya. Taniyo mga anak po. Ayaw na to, kawaun pabaran na to. Sarawa, ayaw na to, kalupahan. Aon piyangangandulan taniyo. Ang pendeng ka to, taniyo magkahi. Uy, barhajat kita niyo patuhan, bukun kita niyo barhajat patao papagkahitan niyo. Bangaun hajat taniyo karunahan na to papagkahin na to, subay hajatun na to na inpuunan hahajatun. Bang maaunin pagpangandulhan tara sin kita niyo magkahihan tara sin manusia yung pagkahin niya manusia suway aunin na yung pagpangandulhan tara sin kita niyo ibang sin nagpapanjari ka na bang maaun na yung bihad to palman sin Allah Ta'ala wa in tu'minu wa tattaku palakum aun kani. Dahil diin, dahil nga Tuhan. Uno yan, hikarayaw sin atay. Uno pa yan, hikarayaw sin hilalaungan. Uno pa yan, hikarayaw sin hiwal sin pito ang gautabaran. Palakum ajrun azim. Na aun kani. Tutungbasan sinallahu ta'ala. Di kita ni magkagunahan tutungbasan sin tao patao apabila wala duuning kabayaan sinallahu ta'ala. Magpanukutin tao. Inallahu ta'ala man kirihin na ipon niya laysa kamislihi shay. Kita ayan tuan. Dahil nga sa wagad to, mga katawtay manguran, mga anak apo na mo. Yung subtan yung kabuhi na to, iwan kabatay na to. Yung nagpapanjari sing kabuhi, iwan kamatay, wala mud na to. Nauno yan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Paman si Mahasuci, induayan tandasun na mo kamu. Yung mana sin tandasun, kitaon na mo kamu.
hisim marayaw maghinang makadaatulan. Hisim marayaw ipon sintuhan mangandul patuhan. Tayan dungdungan na to marayaw. Inding hatuhan ayaw kita numang dungdung sindeng hatao patao. Abnormaling ding hatao patao. Sabang day nga Tuhan, amad to in jukupan day nga katan jukup. Day nga sa mabiyad to mga Tuhan, in pagpangandol pa Allah Ta'ala, hakatan kignop ko hibaltan. Hakatan hibal na to. Sa luhay na to buhi. Suway ingkatan yan. Fi kulli syu'unil haya. Katan pakaradyaan sing kabuhi taniw. Iniyan. Matlubun. Kagunahan na to. Hipagtawakkal, hipangandul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, bang maauning pangasugo, biya din baha, uno naman baha, biya dinin hantang sing pagtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala. In pangandul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga Tuhan, mga anak apo, magkaunahan kita ni lasa mabagot hapangatayan. Bukul lasa kita, bukul lasa kerungan, bukul lasa kiana naman hasimud masarap, bukul. Sa lasa marutuk halawm sinyanto. Nabangkita niyo mawaya simbihad turagbus sarum sa adlaw. Hibugso taniw. Yung sud taniw, hipagtawakkal taniw harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon harap patao. Dahil nga sa mabyan parman sila Allah subhanahu wa ta'ala, patawakkal ala Allah. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Pangandol sadya kamu. Sintaltan to pangandol harap pamahasot si kalasahan niya tuiko kalasahan so ang biya tumangkuli na mangandol kaniya yung pangandol sintaw patao na kamo na dingan tayo naglasa impatuhan nang sadya wala nabutok inarang biya to aw ni pagbubutok sila sa aon. Now, number 1, umbol hambuk, ini pagbutok sila sa, ini pagpangut sila sa, ad-din, ano na yung pag-akam. Inaw, makakuyag, yung kuyag makapasan yan. Dahil nga sa babian, yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, beta nintu ini. Makakuyagin to. Raditu billahi rabba
makuyag siya. Magtuhan tunggal to. Nauno pa. Wabil Islami dina. Iwan makuyag siya. Mag-akam-akam. Tayan to. Sa kuyag halom sinata. Ampay kuyag law mo kita mo inihan bukon kuyag nangirog. Piyara mo palaw matay mo. Dahil sa babiyan nagkasusahanin na hinangirog kiyakan magkasusahanin. Sa babsin way hirul niya. Sa bangdayng hatuhan nari kakabusan ng Tuhan karayawan. Dahil nga sa babad to mga tuwan. Mga anak ka po na mga tiranan. Para yung natutuo din pamista na to, indun niya ukon pagulaan. Patauron na to, ang pagpatuntong. Bangkita niyo kialing katansin dunya, in nagparagbo, sin nagdesign, sin lingkat sin dunya, tao, hinadlaw ka na kanay, lingkat sin suga, way nalamod sin tao, sa tao yung paulaon. Nakialing katan na yung tao sin dunya. Sa amin, adlaw-adlaw magpinda. Kau kakitaan sin bagay mo lang sa amin mo yan, way na siya yan. Ay nilang limbago sa amin. May tayad to, siya mo na isab sin lupa. Yan inlingkat diya dunya. Ada po nilingkat adlaw ka na. Di makasumo. Hindi adunya, siya mo na kau. Siya mo na sim pantalon biyay ni. Siya mo na sim pantalon biyad to. Siya mo na sim pantalon na. Sambil pantalon pirit. Pantalon. Tani mga tuwan. Na, raditu billahi rabba. Makuyag ako magtuhan. Patuhan, tagpalihalaan ka ko. Bukun yung biyayta niya, hiyama niya, kay ina niya, bukun. Bukun yung biyayta niya, min vitamin niya, bukun. Sa yung biyayta niya, raditu billahi rabba. Makuyagin jantung ko. Magtuhan. Panagpapanjari kako, patag amulahi kako. Amo yan yung sinawak singkatan, maano siya dunya ini. Kataan, himuslim yun, hibukun muslim. Nagkakaharad sila, hapanawhid bihaddo. Tauhidur rububiyah. In nagpapanjari ka ako, Tuhan. In nagpapanjari kanila, Tuhan. In nagpapanjari singkataan ini, Allah subhanahu wa ta'ala. Silawak yan si mga tao. Na. Mga anak po, wala nalilingugin dunya, wala nalilingugin manusia, biya silingog ama sa ini. Wala na sususay manusia. Biya sinsusahama sa un. Wala isab kuyagan ng manusia. Biya sin kuyagan sa inin. Nakaw na wala kuyagan. Way silpon nila. Way iPhone nila. Way laptop nila. Way katantan. Imbihaon. Way lihan kuyag si mga tao. Inakaw na magpata hakuha. Diyaon sambil halong dakat.
Diyarahin pamataan ni Tulong Sindakat. Sarawa, nakalayo dari nga Tuhan. Sarawa, di da mangandul pa Tuhan. Nangandul pa kami na niya, may mapasik nga Tulong Sindakat. Nagpatta. Mapasik na rin din. Nangandul na kamera niya, nangandul na patta niya, wala nangandul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Kita ni mabaya. Madawhatan yung nasa. Amun nasa. Kabayaan sin Tuhan. Suway butukunin lasayad to ini pamutukan niya ad-din. Pag-akama. Yadto rin ito yung kuyag matan. Dahil nga sa mabyanin mga sila nakaw na rin kato. Tanong ipagpangasubo nila para Rasulullah. Ya Rasulullah. Ayul a'mali ahabbu ilallah. Uno tuudin hinang. Bang namu mahinang. Amunay hinang. Kalasahan sin Allah subhanahu. Dahil nga mga biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ano yung pag-ibada? Dahil nga mga biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pag-ibadat, ano na yung sabayan? Sabab dia doon in pagparagbos sin iman. Yaon dahil doon in pagparagbos sin pagtawhid. Yaon dahil doon in pagparagbos sin pangagadhasara sin mahasud sin mahating. Ang painlapal suara sadya wala imamo. Wala na cukup. Yan mga to. Sambil weta katutan inhal ga sin sambayang. Imaduddin. Hugot sin pag-akama. Tuwang kaway nagsambayan, ada kalaway pangutol. Mamaya ko magpangut, way pangut. Mamaya ko magpangut, way panjat mo pagpangut mo. Aun na panjat mo pagpangut mo, way unhugutan. Tatuan. Dahil nga sabab yan. Impagla sa hamasa na tuni aun. Sa wala na butok. Suway butukon sin pag-arama, suway makalamu din paglasa. Suway mabutok in paglasa sin tao patao sin pag-arama. Bang wala doon yung pag-arama, aturan yun yung paglasa sin masa ini. Lasakal na sim, lasakal na kawasa, lasakal na kusog, wala doonin lasakal na kabayaan sin Allah Ta'ala. Wala na po yung mga taong makusog. May ta, limited da yung kusog niya. Wala na kagunahan mga taong takaalta. May ta, limited dahil. Nahisim mataod. Tiyo-tiyo din kanila na sim mataod. Dahil sa sabi, wala ko reaction pan kadto ko kanila sa harap mo marika ko. Nahimarap man yung tao papagkahili. Abang way may karil kanya nagdukal na.
nagambulda. Ang pwede man dyan magambulda, di man dyan magigin. Kanya-kanya sukod. Kanya-kanya ririhilan. Papagkakaroon ka sin Allah Ta'ala. Ang matao daw tiyo-tiyo. Huwag na mamaya sin tiyo-tiyo. Sumay matao. Naiging pangandul pa Allah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina. Nah, yung pengaso. As-salatu ala waqtiha. Inhilang bang mamahinang kalasaan kau sin Tuhan. Nga luma sa kau pa Tuhan. Sambahay. Kauhaan tagupat ka dyan, di mabugto kau pa Tuhan. Ang pendihon, kauhaan tagupat ka dyan, ha-restauran, yan tulaw na nga restauran, kauhaan tagupat ka dyan, magtukitan niyo. So pagkaon, pag-inom, bang niya sa gintaw kimaon niya sa minom na sakit. Habay ta si mga sila doktor. Pabila lang na sumub ng tao. Tumagi ng tao pagkaon masarap. Sabab sin sakit. So ang gato sabay bukon masarap. Bukon. Di makaon bang bukon masarap. Sa suway magad sin pagkaon hilo sin Tuhan. Subay magad sin pag-inom kabayaan sin Allah Ta'ala. Sabab kalasahan siya sin Tuhan. Di siya pakaunin sin magmula siya. Di siya pakaunin sin ikamulakan niya. Di siya painumin sin ikamulakan niya. Di siya pawadyoon sin ikamulakan niya. Naaturan niya masa na ito. Naigman ang pangandol pa Tuhan. Nangandulin tao hawadyo niya. Nangandulin tao haulo niya. Kabayaan niya na nabiya nas kita niya. Ang pamagtatao din tao. Bukon magtitiw-tiw. Mayta. Sabab, way pa si masangpot, inusog yung babae, mabaya na. Inusog, maba na mag-asawa, yung babae, maba na magpana. Mayta ito. Aun kaya ibukan. Aun kaya rugan, aun kita, aun siwisuwi. Amin lamin ba yung sinyad to, di narunungog, way na pagsuwi-suwi, way na kaibukan. Tayan. Bangkaw inibog, sin suwi-suwian kaw sin tao. Bangkaw inibog, sin kita min tao. Lawi makaibogin dito. Amo yan na nakapo. Raditu billahi rabban wa bil islami dina. Nari na to madaw ating pagkasilasay ni Wang di maragot sin pag-agama. Naglalasin tao katantan. Inna ad-dina inda Allahil Islam. Sa bunal-bunal tuod, paman si mahatsot si mahating in pag-agama day nga Tuhan, amunin agama Islam. Pangindo sinaagama ya unalom. Uno yan. Paman si mahatsot si mahating wa nazzalna ilaikal kitab. Piatulun na mo kayo mong Quran. Kayo mo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasab al-waqa'i wal-a'das. Uno-unin di maturin doon para tungan naman. Tibyanan likulli shay.
inhalawom niya ini, amin ini, hipagpatarang kato, singkatan uno-uno. Mana simpagpatarang supaya kuwi magmula kabuhi mo. Natuan, nagmula na pangatod. Nagmula na pangdungog. Nagmula na pagsuy-suy. Nagmula na pangadatan. Nagmula na pagkaon. Nagmula na pakayan. Tarawa, yung pangatod na to, wala na nagmula. Gaman, sambil maas-maas, mabaya mahinang bata bago. Badyo uling badyo bata bago. Pantalon uling pantalon bata bago. Di na tupo. Umaas na ka. Yung tupo na mo rin bata-bata. Sabab tiyang iad to simpaktori para bata-bata. Bukon para kay mo. In Allahu Ta'ala, nakauna nagpatuog. Hinduan na sadya kita. Turayan tuan. Tibiyanan likulli shay. Ipagpatarlang singkatan, pakaradyaan, misanda, manyukno. Supaya rin magmulay na atay mo. Supaya rin kumangin atay mo. Supaya rin kumangin suara mo. Supaya rin magmulay na karungog sin suara mo. Supaya rin kumangin inhibal simpito ang gauta. Amin bumutangan sin pag-inan, atay, dila, pito ang gauta. Nami, ang ununong diutang sin tawhatuyad do. Diutangan niya na sin kabayaan niya, sindi man jari utangan sin kabayaan niya, suway ni utang na to, hahihugutang niya to, dahil da kabayaan sin Allah Ta'ala. Na, utangan na to manad to, sin kabayaan na to, nagmula. Tibiyanan di kulli shay. Ang panasugpatan pamansin Tuhan, wahudan, warahmatan, wabushra. Hudan, warahma, wabushra. Pamandu, rahmat, iban kakuyag. Di tuod makakuyagin din nga tao. Nagihinang ka pagkahim mo, inggadji mo ang gatos ngayon, putungan, hinang dakuman kay man ngayon, di walang nakaw. Sabab kaya may inusan na. Nang karayawan mo rin nga Tuhan kaya may inusan, nagmasusara ka. Nagmainus na yung umoy mo, nagmainus na yung buhok mo, nagmainus na yung tuhod mo, nagmainus na yung astagfirullah halag. Sa kaling gadji mo minusan, nagkasusahan ka. Matuko pa sa Supreme Court, long biyawasan mo. Sa kali tiniuti yung karayawan mo patuhan. Bawas na sadya. Bukong dagdag bawas. Niran na sadya. Sabab sinahon mag-iig. Baran mo iban singkaywanan. Way ikaw tur nagkasusahan. Sa nagmayno sin mo, tiniyo sin mo nasusanakaw. Tiniyo tin pakayan mo nasusanakaw. Sabing kabayaan sin tao yun, aun-aun badyo gumawa, aun-aun pantalon gumawa, urulong. Akarun. Bukunin akarun, nakabadyo na siya atulan, nakapantalon na siya atulan. Ayan mga Tuhan. Na. Lan tanalu hadihil mahabba. Di na tu'ma daw hating pagkasila sa ini at tabilari magutok sim pag-akam. Bangaon naglasa, wala doon yung kawayan sintuhan, naglasa riyaon pagkunsun bulak. Sabab lasa umpiuhong.
Bukunin piyuhong day hatuhan. Yabtaghi min ghairi wala yabtaghi min Allah. Mardatan linnas walaysa mardatan lillah. Ito yan, tuan. Nah. Impanawag-tawag singkatan bihaon. Hiwata iwan himaas. Harap pamasanyang. Di na tuma kana naman yung kasanyangan sinta o patao. Bang wala duning kasanyangan dahil hatuhan harap patao. Hauno na to yung kabakanain. Kaya din. Nawang kita nuri magutok doon na ini. Yan na. Yung naggulang simbaran, naggulang na. Yung naggulang sintumpukan, naggulang na. Yung gulalan dahil hatuhan, di pagsabuton. Na sabuton na to mga tuan. Hakulalan daw kita ng sintuhan at tawa hakulalan na kita ng sinto iwan tao. Makuyag na kita ng gulalan sintao sa iyong gulalan sintuhan ka to di nga dunya sambil padlaw akhirat mardud di na to tayo gulalan sintao hinkuhan kita ni na yan to mga kataytanyuran mga anak ka po tibyanan likulli shay patarrangin hirayta kato in unu na pakaradyan na hindi makamulaha kamita iwang makamulaha kamatayta nabang kita nyo nagmula nalidas kita nyo hindi bang kita nyo nalidas nalusot kita nyo sinway lungag bangkaw nakalusot, nalusot na nakaminsan, ay nakaw magtumagbalik, sakali nakangatos tagkay man na. Nalusot, magbalik da. Net, bang talong na rin ang uning biyahong dagbuot, di ta makawa yung kawayaan ta. Na nakawa mo man to anong kawayaan mo, si manyan kaw. Kalla, summa kalla. Uy, ruunda. Amin nakawa na sintang plano niya, wala na siya si Manyang. Gaman, magproblema yung hulihan niya. Magproblema yung huli kami, magproblema yung makauna. May nagbin siya bukun marayaw. Taan yung mga tuwan. Na. Tayo nga sa babyan. Yarin pamungkato tanin si mga sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam hinggulalan kanila tausul ka. Hingkay banan nagulalingan ya Abu Bakar kiyanganan ni Umar kiyanganan ni Uthman ni Ali al-ashratul mubashshiruna bil jannah hangpo intaw wala na kiyanganan ingan sa kiyanganan ng gulalan radiyallahu anhum wa radu an zalika liman khashiya rabbah makuyag kanila yung Tuhan iwan makuyag sila yung kuyag nila patuhan hangga tusli patun sintuhan yung kuyag kanila marayaw para sa hanim maglasa. Marayaw para sa hanim makuyag. Sa amasa na to ini makuyag. Kunda marayaw para sa hanim. Hamasa tani ini naglalasa mo kunda marayaw para sa hanim. May ta wala na wutok sin pag-agam. Way pangandul pa agam. Way pangandul pa Allah subhanahu wa ta'ala.
Naunang pamong nila kato taniyo. Yung pamong nila kato taniyo. Si mga sila yadto na kauna. At tamasok wal-i'tisam bikitab was sunnah. Sabab ang baita, sin nagbaita, naraaksin Tuhan. Sin naraaksin Tuhan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-khairu fi ummati. Yung karayawan yan na umat ko. Wala pula mo. Sa kaling pangatod na tubihaw ng karayawan, wala di kato. Yan tulid to kanila. Al-khairu fi ummati. Yung karayawan, yan na umat ko. Sa lugay nila biyabugbukan ng Quran, ibang hadis. Yan dunahan kanila yung karyawan. Maita. Wala sila piya kami sintuan pa din niya maghinuhala. Wala na sila piya kami sintuan pa din niya magkasusahan. Ay ninog marang sadya. Way pa ninog manggis. Way pa ninog duya. Ano tayong katantaan? Nagkahalo ni ninog marang. Duwain dagbus yung paghalo. Halo, di na makaun sintao. Halo, hihalo sintao. Hiragan halo, di makaun sintao. Turayan. Kagog di kumaun. Sabab hihalo sintao. Taning mga tuan. Ya. Nah. Nawang nato ini di nagagbuwan ng dua ini, hambuk amin ini, Quran, yung karayawan bukun na kato. Kansyo na kanila na. Ampeng kita yung karayawan hambuk din lawang niya. Hambuk din kunsi niya. Dahing hatuhan. Ampeng kanila na sa taud-taud. Ayaw pari marayaw ra. Misanin mangi marayaw ra. Kita ni hambuk sadya. Amurin marayaw ring Allah Ta'ala. Misan pamarayaw pangatad na to. Bang natuyagso papag-iman pasara bukun marayaw di na ito naman jari ato. Nasabihan al-khairu fi ummati. Maita la tajtami ummati ala dhalala. Hiyatud maun kanila sin Allah Ta'ala yung karayawan puasin bira nila. Maita, wala doon kanilang kalawungan. Di sila maghambuk pakalawungan, di na sila mamunpun pakalawungan, di na sila manglamud-lamud pakalawungan. Maita, di nakagunahan yun yung dayaw kanila. Maita mo pahilamud magtuing kayo ni sinulawin kanila. Al-khairu fi ummati. Yung karayawan niyo na umat ko. Nasugon mo ng baran mo, kansiyo ka umat. Imyagad kang pirahon na yadto na. Nalumos. Imyagad kang namrud, yadto na. Imyagad kang karun, tunatiyon si lupa. Imyaga damangi yadto na imyaga damarayaw yanda. Tayan tuan. Sasabutan kanila pamarayaw ra. Al-karimu akramu nas fid dunya wal akhirah. Tak kau tuan.
Na, yadto mga katawtay manguran. Mga anak ka po. Hindi ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ay kita niumutas din nga beta na to. Beta sin tuan sa mabiyad turid ping karayawan. Bangkita ninyo tas daw dito karayawan day sab sa bukong karayawan day nga tuan karayawan day nga tao patao pagkaluhan way mabaya sin tiyo-tiyo suway matao taya na dahin dah siyang matao dahin dah kanso dahin dah Allah subhanahu wa ta'ala dahin nga tao way sabab day ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inanaka po Adam bang aunahan kamiliw na alta niya bulawan niya bang aunahan buhok bulawan niya yun yan pautuan ko yun ang arwabud bulawan na hinang naruwa hinang napato na hinang nato hinang napaupat di kuno yan kaya sabihan lang si mga sila magkabtang inuhaw tuhig bangkaw minun kaya ulian inuhaw inuhaw sin inuhaw kawasa yan pa na timaw din sin yan pa na mag-uhaw yan pa na timasin kawasa yan pa na iuhaw turayan doon dahil sa babyan maun kita no pangita sin Nabi in karayawan yung hummat ko khairul kuruni ka in sarayaw-rayaw masa amo na yung masa ko summan ladina yalunahu tuwin masa sin Nabi masa sin sahabat masa sin tabi nabang kita nyo mabaya sin dumayaw harap na tu'mad tupatuyaw mapuas din ha, hindi na kaingatan kaniya na. Tayan tuan. Anak ka po na magkagunahan kita niyo. Lasa mabuto kapag arama. Bangin lasa nabuto kapag arama, way kabayaan mo agarun mo, way kabayaan nila agarun mo, kabayaan sadya sintuhan nila agarun mo. Dahil nasabihan, masusayin tao yan bang di makapag-ibadat pa Tuhan. Sabab, nagminus. Sabang siya nakaibadat pa Tuhan, nagganap. Nalipat yung ganap. So, alam ko yan. Ang pagmasiyat, di makakuyag. Sa kalibaliskat, makakuyag ko ni magmasyan. Ya subhanallah. Ya din ni kakuyag. Sinuwit mo magmasyan, di mo kaingatan, buhi, kakao to patay. Pag-umus mo magmasyan, kung nasipog kakao to, wala. Biyahon to, biya si manjaling. Huwag katukin-tukin, biya sin sa kaulaw-laway niya. Tayan mga anak po na yung Rasul sallallahu alaihi wasallam balikan na to yung piyara ka na sintuhan magkasilasa ayaw na tuyad to pindahan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin in pagkasilasa yadto bugsuan pakabayaan sa Tuhan buko ni bugso mo pakabayaan mo ibang kabayaan sin tao mayroon tao makarhil kay mo karayawan. Ilaw timambak na hindi sintaw yaw. Bukon ba tao? Tenga Tuhan. Mayroon na kontrol sintaw ni sambya tingi. Ilaw matulbasin niya. Na yung mata niya rin diin. Nagpapanjari si mata niya. Sabab nakaingat siya. Hindi man niya, sabab, hisiw. Mayroon siya nabuk din kaniya din Allah subhanahu wa ta'ala kata.
Dahil nga sa wabad no, in katahan niya ti pagsukul niya. Asyukru lillah. Ipagsukul niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito mga anak apo. Na, in Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan si mga sahabat niya beda kato sarawa practice nila ianad nila inatay nila indila nila impito ang gautabaran nila piya taallok patuhan sa room sa adlaw biya dahanin kita niyo ini bang nato piya taallok indila nato in pito ang gautabaran nato in atay nato patuhan kalasahan kita niyo sa beta sintuhan wa inna jundana lahumul ghalibu kalasahan kita niyo way makaraog patuhan mang daraog in kalasahan sintuhan dumaog may tao nila hiblit banta hiblis mga arurum adlaw manglingog dum adlaw lingugunin pikilan mo, lingugunin akal mo, lingugunin pangdungog mong katalingog. Ang pakaw masasawri na kaw makaagad marin. Pabeta sa nabi, in sarayaw-rayaw umat niya. In karayawan yun umat niya. Maita. In ridjiki niya, kawaun niya, laway rin na kabayaan sintuhan, bukun kawaun niya, laway rin na kabayaan niya, iwan sinsila. Hinijiki niya pasurun niya rin ang kabayaan sintuhan. Hibutang niya rin sa kabayaan sintuhan. Biyan, mga anak po. Na murah-murahan. Magutok kita niyo. Magutok in pagkasila sa sin pag-akam. Ini karuwa. Suway ko tukunin pagkasila sa sin family. Mataod na bulak mag-family. Hasusungon. Bukod pa susungon diyaw. Nabulak na. Yung kanganan family, ama, iban, ina, iban anak. So, mayroon mag-ulakin tuyan. Nabihaw na bulak na. Mayta, kiukutahan sin ama in anak. Kiukutahan day sab sin anak in maas. Na hindi nga Tuhan, uno na yung kuta niyo yan. Takad-takad na lang ng dito. Salda, biya, uwi ka nito. Ito yan doon. Dia budgetan na lang ng suko mo ini. Yung suko niya ini. Na hindi na doon. Di sekali dahil nadya kanila. Na, suway maglasay mag-family. Aula-aula in ama iwan ina pa anak. So, hutukon niya. Damik kayanin anak tujuh pamaas sa butukun niya. Ukun butukun kal na sin, kal na kawasa, kal na kusung, sa kal na deng Allah Ta'ala. Aun atulan deng Allah Ta'ala. Nabutok na sin pag-aakam ba? Nabutok na sin pag-family, di pa. Suway ko tukun, sinikatu. Mikatu, amunain, pagpamikit. Bukon duwa magtiyaon sadya, pangusin pagtiyaon sila din naglasain, piyamikitan nila, way na. Suway mabuto. Pagka sila sa inhindo sinaram. Makada pamando inhindo sinaram. Kakuyaran in pag-aram. Dahil Allah subhanahu wa ta'ala.
Sabtong basan niya yan to. Way ito, di katong bas sinisiw-sumano siya. Nari nga sawab yan mga to. Bang nabutok na sawab sin pagpanikit. Nabutok na sawab sin family. Aula-ula, mabutok na kawayaan sin agama. Masan yan. Masan yan yung kahuwi diya dun. Aula-aula na haadlaw kana. Namura-murahan mga anak po, miabot na yung wakto na to. Pangayon na to, pamahatot si mahatinggi. Bangmayan. Di na kita ni imibog sindon niya ini. Sabab tialingkat na sintao. Imibog sadya kita ni hadon niya, sin suko-suko na to. Sa ingkairuan na to tuod, amin piya ihug sin Allah Ta'ala, hadlaw kana. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا من الفائزين والمقبولين في الدنيا والآخرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فهما وعلما يا الله إنك أنت علام الغيوب. اللهم ربنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتؤلف بين قلوبنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين في برك وبحرك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.